O mwaka, makiria ma mitino magana meri ya mwaki nio ihaneka kaunti-ini ya Kiambu, andu aingi magite mioyo yao guku mamirioni ma mbeca makinyua mai na njira ya guthukanga kwa indo. Kuringana na afitha munene wa kuhurana na mwaki kaunti-ini no Francis Kahura, makiria ma mitino ingi igana ya mwaki na mai no ihanekaga o mwaka. Kuongerereka kwa mitino ino gugicungiriria thirikari ya Ngabana Nyoro kwihotha niguo kumenyihanyihia. On average, we normally respond to 200 fires, 50 road traffic accident, almost 50 deep pit rescue. We normally respond to water rescue, almost 60. So we have a lot to do, and this 5G is going a long way in enhancing our performance. Akiruguria ngari ya kuhurana na mwaki mwena wa Thika, Ngabana Nyoro augite thirikari yake ihotete kugura ngari nyata ici iria ciirigirirwo kwambia kuheana motungata Limuru, Caroline na Gatundu cieri. Ile imekuwa shida ni kuwa hatukukuwa na fire engine za kutosha. Ngiririkana andu a Thika ndarugamite haria tuongereirwo twina wanyoike marihi magathie iguru muno tukaremwo ni kuruta wira Thika na kuma Ngabana wokire ithuĩ tutire twandamana kogo hau ni igana kwa igana. Ngai arokurathima. Mubango uyu ukinyaniirio oriri mitino ya miaki na ya bara ithiete na mbere na kuongerereka Kiambu na kaunti iria irigicĩirie, andu aria mahutagio magitigwo na nguraro na angi guthie hathara ya mamirioni ma mbeca. Na ingine tutapeleka Gatundu South ili iwe inapigana na moto Gatundu South na Gatundu North. Na tunaona barabara ziko sawa. Wanabiashara wamesema huku ndani town uko sawa sawa. Sasa hatutakuwa tunashughulikia mambo ya moto. Kahura ako ngari. Kurugurio kwa ngari cia mwaki kuhanikite mwaka umwe thutha wa kaunti ya Kiambu gwikiranira agirimiti na thirikari ya Poland iria yakinyaniirie gwoko gwa ceceni ya gufundithia maabitha kuhurana na miaki na iria yakitwo na muigana wa mirioni 20. Of course, we have some challenges when responding to fires, especially on the issue of inaccessibility to fire scenes because of encroachment in our county. And you know, we are supposed to respond fast so that we can save property, we can save lives. Ngabana Nyoro augite mitaratara ni yareirwo gutigirira iganda iria ciahukire mwena wa Thika ni ciariukio, undu uria utanyitwo guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi. Handu-ini ha Kameme TV kuma tauni-ini ya Thika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathio Ndung'u. Masaa 24 kwa siku.